Aline, ntabwo arimo kukubwira ifarashi, arimo kukubwira ko ijwi ryawe ryasaraye. Let's write Aline for the last prayer. Aline, why are you nervous? Why are you nervous? Kuki ufite ubwoba? Madam, my voice is kusarara. Oh, sorry, Aline. You are hoarse. Aravuze ngo ndi ifarashi. Ego umugore mubi. You mean my voice sounds like a horse? Like an animal? Aline, ntabwo arimo kukubwira ifarashi. Arimo kukubwira ko ijwi ryawe ryasaraye. Ni uko bivugwa kimwe, ariko ntabwo byandikwa kimwe. Gusa arimo kukubwira ko ijwi ryawe ryasaraye. Come on. She said she's hoarse.